Wasija kusibu msamaliro wechinembe che tayari West TV tukakutangirira situwite busuburiro okwamena ninje Matisak omnyamyatsi ukwa wabwe chinemba hane Kasese district okwana menu tuli Nyakasanga Lower Mwanyamamba division hano Makasese municipality kandi tuli no mwembembecha owe LC1 habwe chipindi chino tukanze limu bulyako kukaruru tunachasindekendeke in the electoral commission ekiro cha munabwire ababiri choka eribi ibakahandikisaya abakomi abakaya koma omubusimba buno bukayasa obwa LC1 na ba LC2 so tunenaye hana tubwire embera niko yire hano omwa cyaro kine cye Nyakasanga Lower tukakiminyande turn up yirilo kande ba electoral commission abandu bukwayo banemukora door to door registration so tukanze liminya na busana nachi bakakore door to door registration kandi ne turn up yukwabo yiri yiti weitu awiro webali muno kubazaho ne tandika na kweyanjura abantu bakumanye haru tayari West TV. Yes please abantu batayari West TV imbasemero muno kurasazi muno mutuliriza ambana banyitatu mwine Julius awiro kafulaga bera wa NRM mu cyaro cya Nyakasanga Lower. So ntukimanya kiro kindu electoral commission butongore yatanka kuhandika abagenda kukoma embere imerire ta mu cyaro kyawo hano. Yes electoral commission etongo izoro na kuhandika abakomi abatera karuka ba LC1 bebyaro beitu batanikiro na kuba baraza na kuba butale kiro kinu na kuba butale abakiro wingi bona mu cyaro cyanga bagenzere kusubura abana kabarali mwamawa beitu ebere barambi yongeraho batwero ebero bena cyo kwant passing information ntubagambera abantu bagwama kagabo kubanga kisazi zandikanye cyakara paka kukasayi kumi tubentu nihira nta kitebe kinu ekitebe kya Nyakasanga 3 ward no turasanga ofisi za electoral commission baliomba handika beitu kandi twasangara kurora nti baliomba kora door to door iwe norora egi door to door registration era abantu barahikwaho nuko chikwetagisa. Yes electoral commission che plan ingere cha door to door nso kutuyambaho kubango omuntu mano musango we muka maybe wakwene information and truth no musango we no muhandika no geza no kwandika namba y'abantu yarabikoresha ne yongeraho beso fatana po cyali ntaito no twakatanikira batanikira saa 3 bakacha abantu 10-15 abamu ebisanyuze ndanga muntu bakazereka mu mabanka ziri mu maloni abantu bakazifunire so age na yoferi nayo tumuntu jura mu bataka beitu kandi kinini ndora abantu hano muri benki muri bantu heyi ni muswa kwika ne 15 hano mu cyaro iwe nugira abantu abona barahandikwa mu biro bino mobilization nge twatandika korokunu umuntu akwenda akaru njageza mobilizinga abantu kura buri umwe na mu kitabu habo burungi bwe cyaro cyaitu kale ntubazaho briefly hankora tobeireho acting chairperson habo cyaro kino hanyuma ya LC1 wekyaro kino kufa umunyoro kapasi embere beireta ntura security yekyaro cyayangire ubuyonjo bucyayangire iwe noga kutandikira hariki kurora nti abantu bakukoma kandi embera wahinduramo abantu akamanifesto kange ntura nimbagambera nikora baraza nimbeta mu bukiko nimbagamenge tugenda gukora betunjo buruno baramakuwa mu buti ba landlords njya kubahandikira twanze twategana icyo buyonjo amajyo agatene toyi tune kwa amajyo twagadabiriza akatala ko kene ba landlords emwe miryango ni sana kubi abantu mbenda okupangisa bene ko baraja maju kuramba agafora za store abananu nabo ningena kubahandikira beje babasemeza amajugabo dena amajyo kusana ko yagabanta gokoramo sa security rates ebyo ningenda kubandika kuraba akoraki yagenda mu nkora obusuma bukwasira kati hano mu kikaro kyawo no gati korota echo ningenda kweta abazaire kuranga buli mwana nyakuri ya street buli muzere ni humwana wa street echa kabiri abana barugere masomero babaswirira muntu bafunenda twine kurora buli muzere na kwato mwana wa namurorera kwenda kendezo busuma kubanga bantu bana baitu talibana ngumba rugahara so nyine kweta abazaire nkabikaliza kabateka embago yokora mbagara abana babo maka then babegesa business leka tumalire nensonge ya PDM hanu banzo to status ye chikaro kyawo hano PDM emerireta
abantu sente bakazitunga kandi bazikozese bikire. So far Nyakasanga 3 they are not bad in PDM. Abantu bitu banyakasanga 3 bali mbeha sente mu bwire buli munafuna miliyoni yemu kandi bali mbakoza sente zamu byetagwa kandi ndidi jo president bizire kuno ati tukafuna representative abakose kurunga sente na president yabakasimba. Otherwise sazen tuli abachi yakana basinike miliyoni 5 abantu bali mbakora registration na incha twine baraza tugenda ku executive ya PDM yona ikale na abantu ababegese ngere barakosa mu sente kurabakosa miliyoni 5 za gamete ngia tusindikira. Azozo ya so far good. Webale muno wasinja kutsibo musamalirio wechinembe chitayari West TV tukene mbere nirikwamirira omwati ono niko mama wirira awiro nemubabwire ndi a turn up a registration inemo ende mbere beitukanda abatakandurani sibali omumaka okuwabo abataka babirendo mu buchalenge amawa so in fact the turn up sirindeke so tukende mbere nirikwamirira omwati ono neribye itunumba ichako ebyose ebinemo hatsuka hane Kasese district okwamena ninje Mata Isaac umunyamyatsi ukwaho habwe Kinimba ano Kasese district. Wasinja kutsibu munyachetu Mata Isaac etwika yako emyatsi eyerirwe Kasese ehambe ngene n'obusombole obwa chairman abe LC1 kandi tunasi tuti uneyo ndeke ukabya onemutwika yako ebikasoboka kwaho okwandambi eye kasoboka hako